ameze neza. Bakunzi nashobora kugira ngo umuntu ogu wahambira umwana we akamubuzaho akamuterera isomo izoba rya sande yamushobora kumugira ngo yakubire nagarura umwana we okumugarura umwanya ugu yamwihiremo ngo konka kandi injure yagwire n'amani minji munonga ekamuteganisa. Hano nangiye kumubona umunsi w'ejo, ariko umunsi w'ejo ku cyumweru minsi 5 ukwezi kwa 11 wabaye umunsi w'imvura yaguye cyane. Moses bakunzi ni enzimana ahantu yashabira government ya Uganda okubasa kubanerugayo ekakoragana n'ebitongore ebirukureberera ebyempuriza no mwihanga ngecho echa MTN Airtel hamwe n'ebindi okubasa kurebeka ngo bihaho zara imizona iz'abantu bino mwihanga rya Uganda na munonga ezo ezitari mu mazina gabo hamwe nango na munonga ezo ezinwa abantu abatari banya Uganda. Simukadizi z'abakongo bafite abakongo bari kuzikoresha mu kutwiba, nibura njeno kagize ngo Airtel Uganda, MTN Uganda, they be responsible for these criminals. Bakunzi nashobora kugira ngo umubwiro ubwo mwana we abirabuzire ashohwize sente ezurukwika obukikurubuna umusente za Uganda okuzisindikira abo ababiri bahambira umwana we n'obukikuru bushatu umusente za Uganda ezuhwerekerire ubwabire naronda umwana we ariza karumagezi hamwe na polisi. Yamaze gutanga amashiringi cyangwa spending amashiringi kugira ngo miliyoni 7 kora amashiringi yo kwabajya gushakisha indangamuntu z'abantu, polling stations zabo, transporting security people, kugenda kuja gutrapinga ikampara GPS na call data, ibyo bintu byari bihambaye. Ariko rero igisambo cyakibaze kujana miliyoni 4 imitwaro 10 nashobora kugira ngo endacumazireji ebihambira umwana we ebasize kuba nemureta ukorwa mwihanga rya Kongo kandi manyurwe hizina rya hakiza no kwetyo ekamureta ekamuhereza umushijo bire nakora har mobile money umanyurwe nka Jules Mbonigaba okubasa kuba namutwara akamugaruriza abantu bawabo mwihanga rya Uganda. Iwazanye umwana wanje niwe wari mobile money operator, amashingi noherezaga niwe yasohoreragaho. Uryo muhezi wa RDC ahabwa district ya Kisoro Robert tukamuhebwa nashobora kugira ngo igitongore cya polisi mu cyangeki bagerezeho nagabogo nabagezaho okutamburira ha muntu ogu wahambira umwana ogu nuko batyo okukoresa karumagezi hamwe nakashonshore kikayo aka GPS okubasa kumutunga. Sa technology kuroketinga abakwa batiro umwana ogu. It's no racket mpango necho group chango churu mwaba Kongo kandi abakutura mu Kongo churu mwaba Kongo abakutura mu Uganda churu munaba Kongo abamwe bari mu refugee camps zo mu Uganda. Tukamuhebwa yabereko kusima kwa mani munonga ahabebyo kwerinda otiriho nango n'abaturage mu cyangeki ahabwe nkwatanisa eyibatireho okubasa kusherura umwana ogu. Security agency zone otwire coordinating hamwe ekitongore cha Directorate of Crime Intelligence, UPDF, CMI, ISO, Office RDC, coordinated effort niyakubasa kubarga mw'icyango na border security team zone. Tukamuhebwa ahantu ho yihirira kurabura bakuru bentebe zo kubanza hamwe nango n'abantu abari gukora mu kitongore cyanira eco gukora endangamuntu hamwe nango n'ibindi bishanirizo by'abanya-Uganda okugira ngo bagume bafe munonga kandi bacondoza abantu abaguma gukora endangamuntu n'ibindi bishanirizo okucara nango na munonga abatari abanya-Uganda. Bacha persons ba LC1s nanira inokuba tukorire mu murumo utashobora ine mistake ibakozere kuhereza abantu batakuzarwa muno kubahereza national IDs Uganda. Chairpersons ba LC1 kurigeriza ndori mbatero muranga kugira ngo turakwata aruhereze cyane cyo recommending ngo umuntu atari wa Uganda kutunge ndangamuntu ubwo muntu okuza kumwakira tumuto mukoti tumucharginge tumite kumusango tumusibe. Jules Mbonigaba omyaka 28 otwire umwana ogu umutabona kanse ya mupaka ubwahati akwatirwe aha polisi ya Kisoro. Boaz Arnitwe ahantu hoyihira arikushaba abaturage mu district ya Kisoro okurekeraho okuhereza imirimo abakozi ubona abarukuru bw'umahanga gandi aheri ya Uganda
na mnonga nka Kongo aho obuzahambu ky'obuturamu. The business of engaging or employing people from Congo, where you will not be able to know the person is from which side, the characters of the person, avoid and stop it. Stop employing people from Congo, because now when you employ them and have a situation goes wrong like this, you will not be able to cross to Congo. We don't have the government in the Congo that we can coordinate with them. Thank God that because of coming to withdraw the money, we managed to get the person who was withdrawing money, and we communicated to him with the one who brought the boy. And the one who brought the boy is not the one who kidnapped it.